Normala kenyam kanadi ala content barwanya lingwa same ka Nuer online TV channel. Tukon ke jomi bi kona ling do mi sha kuumɛ SPLM IO chajala jor ke je kuumɛ dunkir me yadit enono ko la netin kontin la peace monitors te ke jomi kan la gwa same no ka jomo jomi jek mi chagu jeno kwesken kuumɛ SPLM IO ke je ka kenetin kontin tamal te pindien no Ramadan chiroi gwa same Ambassador Major General George Agrey Ramkel head of the peace monitor which ka South Sudan bana jodan chelengwa same ka raja jega dane chalat ka kuumɛ SPLM IO bana jeling ka ko bana warga misha nyok muloj ke ban je nyok ban je woling warga mo cha jalo netin content ka kuumɛ SPLM IO netin content cha kwet ke chalat jor kuumɛ kirme yadit ko ngai kona gwa en wo netin content let ka RJMEC anono ala netiti keneti ku favor kirme yadit ken chikan la mala dan en gor ken wo de bere wi ka South Sudan ne chana jelin kel ka do badan en chikan gor ka jen go de kan lat ke je mi jiram jidita kan kono to gwa same donc shangan yam kaji gor je no jen de subscribe ko de notification bell de je twan ba ko de lertiti de kan sha mala shup kaji gwa sadan en pai ka bridge ka je lere me bena kwen ka tok English ko kora beje nyoko mi la reje ka tungnat ko ba ko te ka shoblo aj magwa no rojen chala de kuumɛ South Sudan ka kuumɛ SPLM IO lat kan no kuumɛ IO lat kan kuumɛ IO jor lat kan no kuumɛ IO jen charo da ling karwa da ka jodan tikan lat mi chawe kuumɛ ne me charo da ling o ken chicken tek la agreement ken ke lokarodian kam ne ken no jalot ko mone lot no ken chikodian ling ka kujamo kuumɛ SPLM IO gorga je no daro da releka dare chonkel no ban warga me bana je kwen kel warga dan cha gora candidate content la ji peace monitoring body ka jomo jikan lat gwase me kenena peace monitoring body has raised concern over a deepening division within South Sudan main opposition party SPLM IO, urging it to resolve internal dispute through party structure to ensure its active participation in implementing the 2018 peace agreement. Kani to content mal pinjene kani kuumɛ SPLM IO right Dr. Machar de kana gorno de karodian ling kamne ken ke terdana te kamdien karodian ka kuiko de Malaysia tan koron kina dangre wal badek de jakolalat no metu kuumɛ SPLM IO te ke rol karwade shimala mo cha de woniam jawlin ko na ke niam ko bakulo ko dung men chalat kuumɛ SPLM IO gorje en wo bialing manan chalat wude shalka Ambassador Major General George Agrey Ramkel peace monitoring body no ajen baraling waseme the reconstituted Joint Monitoring and Evaluation Commission RJMEC called for urgent reconciliation within the Sudan People Liberation Movement in opposition SPLM IO led by First Vice President Riek Machar. Kanachol kan kuumɛ SPLM IO and go they can tear down the kamdien they can alat they can takamar no jo me mi shalat no na many we kono tame we can kuumɛ SPLM IO no te daglan ke sharo ling no bana mandan en chalat gwazam ban je nyok mo kone lat kel man chalat anything content ka kuumɛ SPLM IO ka jo ma chalat last man kuumɛ kirme yadi ko la kirme yadi rwajo shelaro nene last man President Salva Kiir reshuffle a key committee overseeing the peace deal appointing 31 members from various political factions ka korpa de pai wala kirme yadi take bon ke ne di chakwany to let la ne jandang diude kel to let ka gwada dan to malteten ne jan jok wide kel to ano la kuumɛ SPLM IO telenating wanted to thin the new high level ad hoc committee is chaired by senior presidential advisor Kwalma Nyangjuk of the ruling SPLM party with SPLM IO Lasuba Ludoro Wango as deputy and nete konde sha kwany chaneti kontin la SPLM IO cha ka moy ka kombane rama both ke wudi shalka Kwalma Nyangjuk ka kuumɛ kirme yadit
ramre gwasme ran SPLM IO Michel la suba ludoro no na jalla kwere da mona la deputy chairman rama me micha kwanye shiram kel milalo yal ka Dr. Riek machar shirme ngai kona no ti internal division tetin la to ko kuumɛ SPLM IO dundo shi kuumɛ SPLM IO ki Dr. Riek machar lela mo a point de kirmu yadi de janong de kona ban jolin ko manana chalat gwasme bu kono linkel no awa kwa nke wuda me ko shi kuumɛ SPLM IO members tilalo yal ka Dr. Riek machar no shika jien ray which chwa wuda me chwa yo kwanya la wuda me cha kwanya la deputy ka kan jimaltin ko ne akwai ne ti jande wuda kel jen ramete piny wuda shalka me par call right ko par call je ramadan nget kan no jen ramalet ka kwi Dr. Riek machar ka par call charge dismiss ka gwade dana shi kan mal ke shika wordwall ka Palm Hotel Palm Africa Hotel mishware ja ka shwaga dismiss wuda shalka me Nathaniel Woyet mala kwar ke deputy chairman ka kuumɛ SPLM IO men gurne Dr. Riek machar enono bana jome bana jelingwa kamana inshallah cheme shalingwa da me shianga no sha kuumɛ SPLM IO cha jala jor no ken tele kamal kamnikien no kan ngai kondi ala no Ramadan en teka dwara nga kirme yadit ko jen che division che je create gwame she wude shalga me par call che je pressure ko baroda kwanya la kuar la interim chairman ka kwi Dr. Riek machar achana manana chalat gwasa me achana jamiling ba netin kontila kuumɛ SPLM IO ka jom chalat gwasa me netin kontila kuumɛ SPLM IO Ramadan chiro gwada me kimen chi stede me shiogor enono ka jodan en gor ka jen obaje linka je Honorable Rayat Moitang MP and Jen Acting Chairperson National Committee on Foreign Relations ka SPLM IO jo chalat gwaz me chalaro nene daga dana to ka kuumɛ SPLM IO netin kon tilat ke je kirma yadit ke kuumɛ mandana right ke kirma yadit no the Sudan People Liberation Movement in opposition SPLM IO which to categorically refute recent claim made by the reconstituted Joint Monitoring and Evaluation Commission suggesting that there is a rift within the SPLM IO that require urgent reconciliation. There is no internal rift within the SPLM IO. What is being falsely portrayed as a division is merely the defection of a handful of individuals facilitated and encouraged by the SPLM in government. Kajo machalat gwasme jene kanedi ala content shanen eno lat kajeno shi kuumɛ SPLM IO jene charoda da kikete ka terede. No, jene tele mishu ala termetin tele ne conflict ka within SPLM IO. Do no ne tin konin chi defect tin charuden barka kuumɛ SPLM IO katit kuumɛ kirma yadi ke kuumɛ SPLM IG ke in government jana shika ne ko kane kun yene te kondi la jikku metende pin kirma yadit so shwa ka pin ponya no kane ka SPLM IO lar let kana mo total shika shaka dismiss ka kuumɛ SPLM IO kan ka ne ti let ala ne kirma yadit ku kan ne te kontin let ala reconstituted Joint Monitoring and Evaluation Commission de kon let ka kimal katin chajala no de kuumɛ SPLM IO de kan kam de kanalat kwale junu ken wo men shala de ka chetok tele division mutkanai ka tele de mutkanai ka kujamo shwa ne polbang kuumɛ da jatin te matka kan roda kon mandak ne ko gwase dan e ku record to ko je changti Dr. Riek machar batere te jen kan roda dak dum do wonetin content sha influence ka sha video sha je yar kan tin kon sha rin watch ka kuumɛ ka sha ka dismiss ba ne ko gwase dan e sha ngaje no ken let kan against the SPLM IO party leaders shikeme shi konlinga no wudi shalga par kole she jen ka jordian me chalat gwase me ajena nene these individuals are being used as a political tool in a calculated attempt to undermine the peace process and distort the unity and credibility of the SPLM IO. Nedin kontin chala do shi de fakke shara watch and kirma yadit les kalado kallat kallat ko bikan kuumɛ SPLM IO bikana dakki bikana dak melane yanwo tele kuumɛ SPLM IO mishoda dak kuumɛ SPLM IO ngod te intak te kel ga te kamat nedi konin tere ke juba tin not ka do ba kirma yadi ret ka yuden che ka terbil che ka ne ko
chika ji kuumɛ SPLA IO cha jalad no ne ti ke pure SPLA IG ki SPLA in government mit pinkir ma yadit so chicken ne kon intemal pingen chicken ga jogo no shwa mi chicken mo shwa jalat kuma da kana roda konda ga jomo chalat gwazame this subversive strategy has been in play long before the unlawful arrest, continued detention of His Excellency Dr. Riek Machar, the first Vice President of the Republic of South Sudan and Chairman of the SPLM IO. It is part of a broader campaign to abrogate and the revitalized agreement on the resolution of the conflict in South Sudan by weakening genuine stakeholders committed to its full implementation. Jana malat ke je kumikir mi yadit ko bikan male cha tan kenetin kontin tan kamal ko bikan kayar ke bikan kada ke big wimon jogono men te SPLA IO jan telamilet kene ke telakamat chalar woneme minno ngane je ke lat ke je tet akir mi yadi so statement dana sha make anything kontila peace monitoring body milat kene ke lewa kach gor kene bi kuumɛ SPLA IO ba gujen wojen echete kamat. The SPLA IO also expressed deep concern over the apparent departure of RJMEC from its core mandate rather than serving as an impartial body tasked with monitoring and verifying the implementation of the peace agreement. Can Lord Alonko Tamas appoint the peace monitoring body me kwaligujan o ladmal chela branya lojan lela lanikir me yadi rika chikan do be gwaye dan etegaten chikan pal shirke jodan chikan lad gwasame kani malat ka gwasame kani malat ke RJ MEC kani chilo da ci jadalunga ke ko ken chikan do malam de lat chikan kwich ko ku kan support na kirma yadit ka do mata gujando chi chong ke chi magwa ka tala malabino jome chajalat. The SPLA IO continue to demand the unconditional release of His Excellency Dr. Riek Machar and all SPLA IO political detainees. Kana go na yanwo ke jung na kuumɛ kim yadi deno Dr. Riek Machar alwenka kene diala content cha yen ke tela ji kuumɛ SPLA IO ala official ken kalonya kan dial ko ba mal ba je kula lat ke ba je kula continue tela mal mi de lat kat Ramadan en kula game ke ye Ramadan ku yen gujano gwantarun te yena ku yen te ko ken ku yen lat ko cha je yen ki cha je yen jana mo che chong tele justice miaten tele togaten so kujamo whatever salar natin kontila peace monitoring body kai keleu ka they are acting on behalf of kirma yadit ka jowadana salat ke jendana chikan lar no chikan lar na ba and wo bajelun ajendo badane be mal ba kula ben kaje. The release is not only a matter of justice but also a critical step toward restoring public confidence in the peace process and ensuring the agreement is implemented in both letter and spirit. Jo Shalingwa same gore rat mochang honorable rat mochang jan shiwar garana shagor anetin kontila peace monitors kitten gor kamal ka jom jikana lat ke influence me be ko kumikir me yadit and it as well I would te daglaning ke chikareling alo teken ke conflict kamken kana mene kin me yadi de ledamo la SPLM party ki SPLM in government akane den content yarke kuumɛ SPLA IO men bi angai gwasame ne diality te right ka kuumɛ kin me yadi ngai ken man la rode but ken gur kano big nad bi ken ke let's see kwish kanwak Koti dia letken ke dia against Dr. Riek Machar janote ka ausares kanane lun ka janaroi kanen wo te kuumɛ SPLA IO charoda da ka wala kanidin content lat ka mishroda lo da kanidin content da ka kuumɛ SPLA IO chikan par kol jikane moiko ke bon ko bikan kuumɛ SPLA IO bikan kula dagna me jene da ne sha kon la nawal ka 2016 appoint the ankim yadi kana tabande guys so tell new things right now then the same thing at Akonlan Medan Jalat Commentamabo and they are creating chaos within SPLA IO party leaders Kachigana Goruno Biken Dr. Riek Machar Biken Lunko Bamal Bajakula Lalet Ajan Makwala push Kajaki Kwa Prager Jatama United Nations Nathan Contil Africa Union Wineke Egat Kandial Ne Dialatini Gurkano de Malderabin
ban mu ke me yadi weje continue no ken nitin content che influence and go she go be malbe ben so Sudan boni jen kamu were kore jo me jen jo dana go de nyaa kel jen warga dan en chaluch kuumɛ SPLM IO men chaluch nitin content lat tin tamal pindien mal ron kin dangre wal badak te charien mat kel ga kin me yadit ken kon logo de mal derben en biata kamal ci pero jen o jen bi nyaa ne ko ken bye bye